Ikaze bakunzi ba Semugeshi Bayingana dosiye anartike ndetse na Forbes official turagarutse mu masaha y'igicamunsi cya none tariki 28 Joseph nguha ikaze mu biganiro kuri izi platform zombi aho dukomeje kugaruka ku bihe by'ingenzi bikomeje kuranga intambara iri kumvikana mu burasirazuba bwa hagati. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane bwana Bayingana Semugeshi dosiye anartike kumpa ikaze rero biranshimisha cyane nka Forbes official nk'ibisanzwe. Abakunzi bacu reka mbashimire ko bakomeje kubana natwe kandi bakabitwereka comments zijye ziyongera kugira ngo tumenye aho mwishimiye natwe tuhashinge umwotso. N'uyu munsi rero twagarutse mu burasirazuba bwo hagati bw'isi. Navuga ko ibintu biri kugenda bihindura isura. Ibintu birahindura isura nk'ubwo perezida wa Amerika Donald J. Trump mu gihe aburirwa amasaha make ari kubarirwa ku ntoki byemejwe ko atigeze yemera offre cyangwa se ibyo Iran iherutse kumusaba. Ni biki Iran yasabye perezida Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi biciye mu muhuza ariwe Pakistan. Ni umuhuza ariko amwe mu makuru yegereye abantu ba hafi muri Iran bemeza ko Pakistan ngo yabiri gukora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo namwe mu masoko ababitangaza ntacyo barabivugaho imbere ya kamera cyangwa se mu nyandiko bashyira hanze, ariko biri kugenda bivugwa. Hanyuma rero Trump nigeze yemera proposal ya Iran yerekeye gufungura umuhora wa Hormuz, ariko bikaguranwa kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho zakurahira barriere yabo yo mu mazi, ndetse Iran navuga ko hashobora kuba ibiganiro byerekeye projet zabo nucleaire, ariko nibibe mu murongo Amerika ibishakamo yuko Iran noneho uyu mushinga wa nucleaire waburizwamo bya burundu. Uko nabibonye bwana Semugeshi, Trump uri kwifata nk'umudiplomate cyangwa ashaka intambara? Uretse n'ibyo kwifata nk'umudiplomate, byanze bikunze hari icyamuzanye muri Iran ashaka gukuraho, byanze bikunze icyo ngicyo kirashingira cyane kuri ubu butare bwa uranium bushobora kuvamo intwaro za kirimbuzi kurenza ikindi icyo ari cyo cyose. Uburyo Donald Trump twaye ahangaha nk'uko uri kubibona, nyuma ya proposal yahawe n'umuhuza w'impande zombi ubwo ni Pakistan, Donald Trump yagaragaje ko gufunga umuhoro wa Hormuz cyangwa se kuwufungura uko byagenda kose uko Iran ibyifuza bitahagije guhaza ukwifuza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yo ikomeje kugaragaza ko kugira ngo Iran ipropose ko ibiganiro byo guhagarika kubaka intwaro za kirimbuzi byazigo cyangwa se bigabwa undi murongo bakabanziriza ku gufungura umuhora wa Hormuz, Donald Trump bisa n'ibyamukoze mu nkovu ikomeye cyane, ndetse no kunyota yaramaze iminsi afite yo kurangiza burundu gukora intwaro za kirimbuzi kwa Iran. Iran ku meza y'ibiganiro irashaka ko baganira ku muhora wa Hormuz, ariko kandi Donald Trump we ari mu murongo wo kugaragaza ko gufunga Hormuz ari ugusunikira Iran kwemera icyo Amerika yisaba mu bijyanye no gutunganya ubutare bwa uranium ku kigero cyo gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Niyo mpamvu rero ahangaha asa n'uwongeye kugaragaza ko atishimiye ibizava mu biganiro cyangwa se ibyo bari kuganiraho mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu gihe ari kumva uruhande rwa Iran rutari gutakorenga cyangwa se gushinga gati ku bijyanye n'ubu butare bwa uranium, ahubwo yo ikivugira gufungura Hormuz. Trump arabizi ko gufunga Hormuz byagize ingaruka ku isi, kwizamuka ry'ibiciro ndetse bikomeje kubangamira ibihugu byinshi, ariko ari kubikora azi ko ari ukubabaza Iran. N'undi wese wabibabariramo biramureba. Trump icyo yifuza nuko abona intego yigezeho yo guhagarika intwaro za kirimbuzi kuzubaka mu gihugu cya Iran. Iran nayo isa naho yamaramaje, ariko ngo na Putin nawe hari ubutumwa yaba yatanze. Hari ubutumwa Perezida Vladimir Putin yakiriye, ni ubutumwa bivugwa ko ari Mojtaba Khamenei, umwana wa Ali Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga muri Iran, aza kwicwa mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Uyu mugabo nawe byagiye bivugwa kenshi ko yaba yarakomerekeye mu bitero, ndetse mu minsi ishize muri weekend dusohotsemo hari amashusho, ndumva byari ku cyumweru wiriya weekend ku cyumweru kira cyumweru kindi kubera ko ari amagambo icyumweru ku cyumweru cya kira cyumweru cyabanje yego, nibwo hajya amashusho hanze muri Iran. Amashusho yari arimo kuzirikana no kwibuka abahoze ari abayobozi bakuru mu nzego za gisirikare n'inzego z'ubutegetsi. Hanyuma haza kugaragaramo ifoto ya Mojtaba Khamenei, uyu muyobozi mushya w'ikirenga muri Iran. Bitera abantu urujijo
ko amashusho cyangwa se amafoto ari kuri urukuta ari ay'abiciwe mu bitero bya Amerika, akaba yagiyeho n'ifoto ya Mojtaba Khamenei. Ese yaba yarishwe ntibimenyekane bikagira ubwiru n'ibindi bitandukanye. Gusa navuga ko Trump yabishyizeho, Putin w'Uburusiya yabishyizeho umurongo, avuga ko we yakiriye ubutumwa yahawe mu cyumweru cyabanje n'umuyobozi w'ikirenga muri Iran Mojtaba Khamenei, ndetse kandi birangira nuko Trump yongeye kwemeza ko Putin, munyihangane kwitanya amazina, Putin w'Uburusiya yongeye gushimangira no guhamya ko abaturage b'abanya-Irani ari abantu b'abanyamurava, kandi ngo bakomeje kugaragariza isi ko bahagarara ku ijambo kandi hakagira icyaba. Mbibutse ko na Putin yemereye, Trump arikunza mu mutwe, Putin yemereye Iran ubufasha bwose ribuze gukenera ku Burusiya. Yemereye Iran ubufasha bwose Uburusiya buri buze, cyangwa se icyo Iran cyose ikeneye ku Burusiya nk'ubufasha, cyane cyane muri iyi ntambara Iran ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nari ngiye gukomoza gake ku butumwa cyangwa se ku makuru areba Mojtaba Khamenei, uyu nguyu bivuga ko yaba yaraguye mu bitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli ku bategetsi bakomeye ubwo papa we yicwaga muri Iran. Urabyibuka ko na Xi Jinping w'Ubushinwa aherutse kuvuga ko nta makuru ahamya ko Mojtaba Khamenei yaba yaritabye Imana nk'uko ibitangazamakuru byagiye bibivuga. Avuga ko source zose amakuru aturuka muri Iran nta kimenyetso na kimwe kiragaragaza ko Khamenei yaba yaritabye Imana. Kuba rero Putin nawe yongeye kunga muryo Xi Jinping w'Ubushinwa yavuze, biravuga ko Mojtaba Khamenei ashobora kuba akiriho, nako ariho, yenda ashobora kuba yaragize twa injuries cyangwa se ibikomere yaba yaratewe n'ibyo biturika byari byagabwe ku muryango we wanahitanye ku gitero cyahitanye papa we. Hanyuma rero tukiva kuri Putin mu kwinangira na Iran yagaragaje ko iri kwiya kwiyo ngingo kwirangira kwa Amerika, ubwo bivuze ko ari intambara ishobora kwita yanzika. Hanyuma hano ku rukuta rwa DD Geopolitics, bamwe ubwo bamurikiraga imishinga migari ya gisirikare Sena ya Amerika, witwa Assistant Secretary cyangwa se ubwo n'umunyamabanga wungirije w'iyi komite ubwo bamurikiraga nyine Sena ya Amerika bijyanye n'intwaro n'ububiko bwazo, bamwita Mark Beckers. Uyu mugabo yahise ahishura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu zidafite systeme z'ubwirinzi zihagije zo guhangana na misile na hypersonic missile cyangwa se izindi misile zigezweho. Ububiko bwabo burinda ikirere ubwo bafite n'ubuhagije, bitewe n'uko nyinshi muri zo urabizi ko zangijwe mu burasirazuba bwo hagati, izindi zigenda zigabagabanywa mu bihugu bitandukanye. Hari ibyo Amerika yajyanye muri Taiwan mu minsi ishize, hari systeme z'ubwirinzi Amerika yohereje muri Ukraine, hari izo bajyanye mu bihugu bibanye mu burasirazuba bwo hagati. Aha rero mu magambo ya today we have a limited ground-based single-layered home-run defense system that was specifically designed against small-scale rogue attack from North Korea, he noted. We have very limited capacity against any other attack with ballistic missiles. We have no defense against hypersonic weapons, cruise missile today, advanced cruise missile. Ati nta systeme y'ubwirinzi zihagije zo kurinda kwa iza missiles. Ni za misile zirasa ku ntera ndende ariko zihuta cyane, gusa yo zigeze ku mwanzi cyangwa se kuri target zihita zishwanyuka zikavamo utumisile twinshi dushobora guhangayikisha umwanzi. Bivuze ngo kuzirinda izi kwa iza missile biba bisaba ubwirinzi nabwo buri strong kandi buhagije, kuko burahagendera bwinshi. Izi ngizi nanone za hypersonic, urabizi ko ari ya misile Umurusiya nawe aherutse kugaragaza, igenda bwikube inshuro 3 ijwi, yihuta cyane, nayo kuyirinda bisaba nyine kuba ufite ubwirinzi buri strong. Ariko urabizi ko nyuma mu byumweru 3 gusa byaranze intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byavuzwe ko Amerika yamaze gukoresha 1/2 cy'ubwirinzi bw'intwaro bw'ikirere cyamaze gukoreshwa, kandi kongera gusubiza aho bakuye bizasaba hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Bivuze rero ngo
uyu musekreteri, uyu munyamabanga wungirije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri ibi ngibi byo kurinda ikirere, Mark Backwards, ubu icyo yatangaje ni uko Amerika ikwiye kwitonda mu buryo bwose, kuko nikomeza kwishora mu ntambara za Quasar missile ndetse na hypersonics zigakoreshwa, bizagora Amerika kwirinda, bivuze ko yatakaza byinshi kurenza ibyo yatakaje mwa kiriya gihe, niba mbivuze neza bwana Sabyeshi. Urakoze cyane Joseph. Hanyuma hano abari kubona aya mashusho, ngira ngo ni amashusho yafashwe n'umuntu ku giti cyati gitondo cyiza, twe duherereye hafi y'umuhora wa Hormuz. Icyo ashaka kugaragaza, ngira ngo abari kubirebera inyuma barabona umurongo muremure w'amato yahagaritse, ahubwo umuntu uri muri muvoma byatumye nyine na speed isa naho igenda, yego, ariko ari amato ari inyuma n'amato yahagaze, agaragaza mu by'ukuri, ariko aya mashusho agiye uku guhagarara kw'aya mato nibyo bizamura ikiguzi mu bihugu byacu. Murabizi aho ibiciro bigeze kugeza amagingo aya. Aha nta gihugu cyerekanwe ko Hormuz ikora mu bihugu byinshi, bishoboka wenda ko ahari muri Iran cyangwa se muri bino bihugu byo mu kigobe cy'abaperse. Ibi birakwereka uburyo peteroli iri ku isoko iri kurangira, iyindi yaheza ahangaha muhora wa Hormuz ihagaze. Ubwato iyo buhagaze kuriya, urabizi ntabwo buba buri gukora, buba buri guhomba byanze bikunze. Igiciro rero abaranguraho baranguyeho yari hari zashira, abangaba bazaza barategereje byanze bikunze, biri guhombera hariya, nta nibyo bizamura igiciro. Muri ubu buryo nyine haba habayeho gutakaza bwana Semugeshi. Bivuze ngo ukunguka ahagaze, wowe uri kutwumva aka kanya, wowe dukurikiye aka kanya, utangira utekereze nuzajya ubona ubwato buhagaze kuri iryo, ujye uhita utangira gutekereza igikubo cy'ubuzima tugiye kwinjiramo mu minsi iri imbere. Yuko rero reka tunyarukire gato kuri Middle East, amakuru yo tuba twategura abadukurikiye bari benshi Joseph. Aha rero British Foreign Secretary, ubwo ni umunyamabanga w'Ubwongereza yitwa Yvette Cooper, yavuze ko ubwami bw'Abongereza buri kugerageza gushyira igitutu kuri Iran to prevent it from holding the world economic hostage through its control of Strait of Hormuz. Gusa ubwami bw'Abongereza bwemeza ko butiteguye kwinjira bya gisirikare. Rero ushobora kwibaza ngo iki gitutu bari gushyira kuri Iran ni kimeze gite? Ubwami bw'Abongereza bumaze iminsi bugana n'ibihugu biri mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, hibazwa cyangwa se hareberwa hamwe icyo bakora kugira ngo nk'ibihugu bifite ijambo ku ruhando mpuzamahanga of course, ndetse n'ibihugu bivuga rikumvikana, kuvuga rikijya ntabwo bigikoresha, bivuga rikumvikana mu Burayi, ni ibihugu birimo birakora ibishoboka byose cyangwa se biri kugerageza kureba ko bakoresha igitinyiro, bafite ijambo, bafite ku ruhando mpuzamahanga, bahatire Iran, ariko noneho batinterveninze bya gisirikare, bitandukanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigenje, zikajya no ku rwego rwo gushinga cyangwa se kohereza ingabo zabo ngo zijye kuzitira amato y'ubucuruzi ava ku byamu bya Iran. Ibyatumye Iran umujinya n'uburakari bibahuranya, nabo bakemeza ko uriya muhoro utagomba kuva aho uri mu gihe cyose Leta ya Amerika gifite amato hariya. N'Ubwongereza ubona ko iki gitutu kizashyigura Iran. Hari inkuru nahoze nsoma kuri Global Surveillance igaragaza ko nubwo Iran ikomeje kuzibirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo gucuruza peteroli cyangwa se kubuza urujya n'uruza ku mato yinjira cyangwa asohoka mu muhora wa Hormuz ku ruhande rwa Iran, ariko ngo Iran buri iba igifite amahirwe yo kugendera ku masezerano n'ibihugu bikomeye baba baragiranye yo gucuruza iyi peteroli. Mu byavugwaga havugagwamo Espagne, hakavugamo Ubushinwa. Ayo masezerano rero abakigarantisa Iran kohereza peteroli muri ibyo bihugu. Bivuze ko rero niba Ubwongereza, ubwami bw'Ubwongereza bukomeje gushyira igitutu kuri Iran, nko kubabwira ikintu cya munyangire mushatse mwagihagarika. Turabizi ko Amerika iri gufunga umuhora wa Hormuz kugira ngo ibahime, ariko namwe mwafunze 100% kugira hatagira peteroli iyo ari yo yose iri buturuke muri Middle East ijya hirya no hino ku isi. Ibyo ngibyo bikaba bikomeje guteza ikibazo muri ekonomi y'isi. Buriya United Kingdom cyangwa se ubwami bw'Abongereza bafatikanyije n'Ubufaransa, kuko rumaze kubivuga, bashobora guhitamo gushyira igitutu kuri Iran kurenza kugishyira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'igihugu gicukura peteroli bwa mbere ku isi cyinjiza utugunguru miliyoni 22 buri munsi, bagahitamo kubwira Iran yo guca bugufi, kuko n'ubundi gihanyaswa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kumva bigoye, bakavuga bati nubwo turi gushaka uburyo hajya
ahashyirwa imbaraga mu biganiro no kukunamuraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba byiza wowe basi uciye bugufi ukareka gufunga umuhoro wa Hormuz, ibyo Amerika ikora ukayereka we kutabyitayeho, byibuze ukorohereza isi, natwe tukabona yenda nk'intambwe cyangwa se aho duhera tujya kwinginga Amerika kugira ngo ihagarike intambara. Ariko kandi Irani ntabwo ishaka kuba agafu k'imvugo rimwe, bavuga ko bikigoye, ari niko ibihugu by'ibihangange bibikora. Wahaze wumva amakuru uburyo umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame aherutse kubigarukaho, ubundi ibi bihugu biba bisa naho bikorana ku buryo ikosa ryazanywe n'ibihugu by'ibihangange usanga ritavugwa, ahubwo hakavugwa ibihugu navuga nka underdog, akaba aribo basaba kugira icyo bakemura, nyamara uwabiteje yigaramiye, cyane cyane ko nabo bari ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero tuvuze ukwikunda kw'abanyaburayi n'iki tuba tuvuga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yabwiye Irani ko igomba kwitegura kwemera no gushyira mu bikorwa major concessions ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabasabira mu biganiro. Ibi ngibi nibyo bivugira, simpamya ko Irani iri buze kumvira Ubufaransa cyangwa se ibihugu bibarizwa muri OTAN. Icyakora nanone wapima ikirere ukabona ko byanze bikunze Irani izemera ibyo Amerika isaba, ariko atari OTAN bitegetse gusa. Urugendo rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Abbas Araghchi mu Burusiya, njye ntekereza ko aribwo bushobora kuzazana igisubizo, cyane cyane ko Uburusiya bwiyemeje gufasha Irani. Buriya iyo bavuze ubufasha ujye wumva kabiri, Putin ashobora kwemerera Irani ko agiye kuyifasha, atari ukuyifasha kurwana, ahubwo ari ukuyifasha gucira bugufi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu mujyo w'uko itari buseba, ahubwo yakomeje gusebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko ibi bihugu njye ntanakubeshye baba bafite inyungu muri izi ntambara. Buriya ntiwabona ko ntiwabasha kubona ko Uburusiya nabwo hari inyungu bufite kuba Irani ikomeje guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byanze bikunze rero bashobora kuzayoroshya mu buryo bumwe, ariko kandi bakavuga bati mujube murekeye aho ngaho agahenge kaboneke, yenda icyo twashakaga twakigezeho. Bwana hanyuma unyemerere tukiri kuri twinjire kuri BRICS News, tukiva kuri ibi kuko ni updates tuba tugezaho abakunzi bacu, twabasezeranyije ko buri uko tubonye amakuru rwose nta kabuza tugomba kuyabagezaho. Hanyuma rero NATO ni wa muryango uhuriza ibihugu mu bituye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique, cyangwa se ibihugu byemeje gutabarana bya gisirikare. Iyi NATO iri gutekereza ukuntu yatangiye kugabanya inama za buri mwaka. Inama rimwe na rimwe bemeza ko nta musaruro uvamo, ko bagira inama, ariko natwe ngira ngo umukuru w'igihugu ajya bikomozaho ingendo zitari ngombwa, inama zitari ngombwa, ngaho turi mu nama zidafite umusaruro. Ngibyo rero n'ibya NATO nabo bari gupropoza ko izi nama za buri mwaka habiza abaminisitiri zikurikirwa n'inama z'abakuru b'ibihugu. NATO igiye kuba nka East Africa nayo isigaye ihura, hakaza abakuru b'ibihugu cyane cyane ufite inkoni akaba ari uza akaza mu nama, ukabona abandi babohereje abaderege, rimwe na rimwe bakanumvikana ku musanzu uzatangwa. Nk'ubu tumaze imyaka n'imyaka dutegereje umuhanda wa Gariyamoshi, cyangwa se zaba ingaruka z'uko biba byarabayeho mbere nta musaruro. Inama imyanzuro y'inama ntiyashyizwe mu bikorwa. Nta mpamvu rero yo gukomeza kwitabira n'ibya mbere byarabananiye kubigeraho, kandi ibyo mwemeje mbere iyo biza gukorwa nibyo byari gutegura ibya kabiri bikurikiyeho. Kwirwa rero mugenda mwicara mukaganira ngo twemeje ibi ngibi ntacyo mugeraho, ngira ngo OTAN nayo iravuze iti yewe urwishyanga rwacyayirimo, nta mpamvu yo gukomeza dukora inama zidabyara umusaruro. Rimwe na rimwe tukamara gukora inama Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikatwikuraho ngo nitwe twabateraga inkunga kandi bari bazi ko bafatanyije. Ni nk'ibyo rero nabyo byaberaga muri East Africa, ahubwo natwe duhita dufata icyemezo. Ariko ni OTAN Joseph, abantu bari kuvuga bati OTAN isigaye ari igihuha, ni OTAN itagifite ubwo bushobozi, ariko ibaye igihuha bwa gisirikare. Ni OTAN itagifite ubwo bushobozi nyine bwo guhangana n'ibindi bitandukanye. Ni NATO yaciwe amazi imbere y'Uburusiya, ibihugu birenga 32 byiteranyiriza hamwe bica muri Ukraine, ariko kandi igihugu kimwe kibishyira hasi. Ni NATO kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagifite OTAN, cyangwa se Amerika yikuye muri OTAN, biragaragara ko imbaraga zihita zigabanuka. Ndetse wanabonye ko Uburusiya ejo bundi bwatangaje ko Putin natanga itegeko ubwabwo byiteguye kurasa ibi bihugu by'i Burayi, cyane cyane byihuriye muri OTAN. Ni OTAN bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuyicutsa, kuko isigaye ibategeka nk'uko itegeka ibindi bihugu, cyane cyane hano muri Afurika. Ibyababaje abanyamuryango
muryango cyane, ndetse batangira no kwiga uburyo batangira kubaho badafite Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabizi byagiye bigaragara ingaruka, ndetse bamwe bakabyitwaza bagatangira guhagarika inkunga cyangwa se amaboko batangaga hirya no hino kugira ngo barebe ko ubuhangange bwabo bwafatika imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Simbona OTAN imbaraga zayo itari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Amerika yakomeza kwitwara nk'akana, nabo ntibabyishimire, bizakomeza bigorana. Ariko kuri iyi nshuro niba Amerika tuvuga ngo isa n'iyagiye ku ruhande, OTAN ndayibona nk'igihuha imbere ariko y'ibihugu by'ibihangange nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. nuko Joseph abibona ibijyanye na OTAN, kandi nanjye rwose n'ibiri kure y'iyo ngingo. Nyemerere kandi ngushimire Joseph. Ndagushimiye cyane bwana Bayingana Semugeshi dossier analytique, kandi wakoze kunyakira cyangwa se twakoze kubana kuri Forbes official, ndetse n'abakunzi bacu dukomeza kubashishikariza kudukurikira, kuko ibiganiro tubazanira buri munsi ndabizi bizajya bikomeza kubanyura, kandi natwe nicyo twiyemeje nanjye tuhabereye. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka. God bless, tuze kubana mu masaha ari imbere.